laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. hay ɓaawo yetti Allah no haandi nittirede noon Allah on tawo himo waɗa feewa hanndi to feewa on mo faala on mo heddirita ɗum noon e hokkorgol mo gandal mo hokka mo faala o ɗala mo faala mbiɗo jarnam e hoore nemaji ɗi o moƴƴinani ɗi o hokki e nemaji ɗi littotako ko ɓuri ɗi nemaji ɗon fof o nema taggol ngol Allah tagi en waɗi ni so waɗɗo emo waɗire mo ala nanditotoɗon no woodi kulle ɗe yaara ɗum reedu mundum dasoto kono Allah teddini fi men kanko tigi o ɓenni wala dal karramna bani adam min teddini fi ko ene tawi on ɓiɗɗo adama ɗum ko teddungal ara en jarna e Allah ɗi nemaji ɓay ko Allah ɓenni wala in shakartum la azidannakum mana wondema so en gollidiri ko hokkoɗen kon no haaniri noon en jantire fi muɗum haray moƴƴere nden ko ɓeydotane hena ko jogiɗen ko murɗen yo ɗum e se hay ko ɓeydari haɓɓiɗen si tawi amari wuɗi joni ko ɓeydari haɓɓiɗa haɓɓete ko durɗa ari men seedito eɗen dari e fetere yorunde wondema ala rewteɓe gonga sowona Allah o Allah liɗiɗo fof seede noon o marete ha ñande dal ngal inchallah ɓaawo ɗum ɗon eɗen seediti wondema o nulaaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko kanko ɓuri moƴƴude kala dariɗo juuɗi kala hooruɗo kala waɗɗo kala moƴƴere e hanndita ko feewa ala ɓurɗo mum kanko ɓuri en hurgol Allah e bangiji ɗin fof jikkuji makko ɗi ko laraani ko ɗum waɗi Allah mantiraani mo e hunde sonaa jikku wa innaka la ala khuluqin azim ko ɗum Allah mantirimo ko noon le o waɗu noon hari hay ɗikkum tosokum jogoto junngo makko nanon ko faala e nder Madina nulaaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe yottini ko ɓe nuliraako ko kamɓe woni seeditiiɓe e moftere ngoo e acciiɓen e laawol jalbungol laawol ngol mara virage ngol mara buɗe ko kamɓe jaɓuɗe hunde tusala e mum hino laaɓi boyi hino feewi yetti hino jalbi iwata on sona on mo Allah mankisi sona on mo Allah muɗi woɓɓintingol o yurmede mum nden ɗum iwoɗa ngo laawol aɗa yo Allah ɓeydi rumede makko nden e on nulaaɗo e yiɓɓe suudu makko e kala jogɓe saabaɓe makko e kala jogɓuɗo laawol ngol jogɗi ha ñalani jogdi kuuɗe e ɗum ɗon fof feɗɗi hay ko ɗum mi salmini on salminangol islam ngol ngal anduɗen ngo salminangol yimɓe aljanna koɓe salmodorita toon ko ɗum assalamu aleykum
Allah men yandi ben adi timo be yimbe lette e onon kadi kun yamira non wuro Allah Allah ini kono e wonde hude Allah no haali hudere non naam rabbana onno Allah haali hudere ay kun wali na ite Allah ini hude no haali hudere non ay ko woni ko yotte do e ni taji fandu do wonde ko mi setam Allah ni se mai e mai ha ko jurde o te mai kana ni hudere makale e tunno le mai ko ha ko jurdo kala ko be no ni mon fa mai ga ko jurdo ko yo wakti o bangi Allah ko yo lakki fondo makko ko yo lakki han Allah ko yo wakti o sabu Allah ni walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana e wakti be bangi amen men asike e ko lawo fi mo men asike be ko yete kon timo de mon de usul khatima ay suno ka ko fiti ni o welti ko ka ta tawde be ni no do me ali be ite moko baale tawa kambe wondi do sey ko be mawbe tawde men nawte ko fi arti ko yonde islam kun ko be lo mango yo welti ha fe ni ay non non wonde yimbe fi no ko yete ko islam ale ko wonno handi ta ko tabi ta feo ko yete ko islam le inni wano ibn qayyim wa inni ko kalimatun jami'atun hafidatun bi majami ad-din kulli ko kongol moftumol tawo woningol mofti ka ko yone ko dina fokse inni yo e dina ka a ko so man ko ni ko ne ko ngani sekam ko do wali nura sallallahu alaihi wasallam bai sahabat wali ini nura lo to imaya wajma kun ko ombo ko Sufyan bin Abdullah ta afilari kan ko ini nura lo wana ko kare ho dina ya ko do amne kai nura sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi thumma istaqim nura ma kinu ni bonni Allah sabu ko do ya mun ay ko ma ta islam ni ma sallallahu alaihi wasallam o ban ko kongo o andan so sabti no kongo sabti kama ko tutti no sabti jeri o de me hawo jati be inni tidali ko ni mo kongo andama ana ko anda ko ni duno o ina ko sideta ko ne ko duno ko no wodu ko ko na ka enga ina ye ko ko ne ko dogo ni ko ila ila illallah ni ko duno ko to ya ko ya ko la ni ko ko na ko dite taw ya la ya illallah ni ande ko fi ande sabti ni ma ko ati mi ko no woni ha mani ko no yewti on no ay ko no ta ona sabu Allah ini en ko ina ya taqabbalu Allahu minal muttaqin Allah ko jamanta golle ko hombo ko hunko Allah ko ko no mo ko ka Allah ana di yewti on no ta den se ma no istaqim yo timum iman ma ko ta ala jabe ko ko ate sabu jabe ko de ka no ko no takwa yo alu hula Allah to hare ko istaqim sahani ko fewa ko ni ko Allah ko Allah ko yo tawa ngol no woni emene no wayo no kuli mengi kayo de woni ko Allah ko ba dina sallallahu alaihi wasallam be mandi e ko sahaba yo kay be waso ko inna lillahi haythu ma kunta ko Allah ko ka wonda wa hadhi sayyatan hasanata tamhuha wa khalidina fa ko ben hasan ko Allah ko ka wonda tutti gol de mon be so mari ti bondi won awade illa anda en ko en pamke ne tutti ti go ha fala de wonde on di hewete tabu hari ngol de mon ta ma in bodi di ta fa na ni de na ko khali di na ko ben hasan hari dikin ti mon dik ke monto tabu on le ta Allah en monte ta e ta ke ko mo ko ta Allah ko di la ta ni non non donc hay ko de islam ko won gol gol yami yo di Allah ni di fo mandi ko de lawla hatta ko Allah ma ko dun no ka hande ko e mudum hala yarani nyama yarani nan ko takun mo do wonda ko dum ine de islam do non islam ine yo timana di dum ni ngala na de mun ko mo hon ko ni islam tigi tigi ko tawha ko tugale mo de timi en tawha ko mala tugala yen no tawa ko dal islam ha ko fa de yo be ko mo di ne do hande kan fi aka jande ko mo ni honno al ilm ko ine ko anda yo non hay ko ine ko ganda ko ɗum woni ko fuɗɗori e o islam Allah ko ɗum fuɗɗori jippingol annabi sallallahu alaihi wasallam ko subatu iqra woni yewte fi on ko fi jangugo ina hani ko gandal ɗe ko hono gandal arita ko heɓata ɗum on aran on andi ne inni en haɗo ñinande yeyta ko goɗɗo fenande no boni e haɗo
ko ɗum ini ko innete ko gandal ngal nafata gandal mum gandal ngal ngal nafi wosite ha no wondi e miri maggal ha no wondi ko innete kon tarbiya maggal o sina ɗum ngal nafata hani ɗum wonda yan fattanda aɗen al ilmu la yanfau illa ida tublija bi tarbiya needi ko ɗo e kala koɓɓe hay woni ɓe waɗa noon si ɓe nani ɓiɓɓe maɓɓe janngoygol ɓe yettotama koye noon janni o taw jikku ma on ɓayta on ko ɓe wolidi jikku makko on si jannama gandal ngal ko waɗa gollitirko ngal donc gandal ngal ko ɗum woni tugala ɓamal ngal e honɗum e innede kon istigama andita ko feewa tabita tawata ko ɗum woni honɗum ko innede kon diina kam o andi ɗum ɗo so tawi ha timmode diina kam ko fof ha istigama tawa no wayi waktu nala sallallahu alaihi wasallam ko kon addinul nasiha diina kam fof ko wayodira laaɗoya reedi innayi wonde makko nasiha ɗum diina kam on si ɗum on tawata hay diina kam lam jewama walla sallallahu alaihi wasallam maɗe noon e misal kadi ka hajji ɓe maɗi al hajju arafa hajju on ko arafa kono mo yeehi hajju mandina arafa ko dawto kono sa darate on ay timmata ko ɗum woni o istigama ko ɗum woni tono dewal ngal ko ɗum woni ko tawata ha son tigi heeɓi o heɓay tono ko golli kon tabitugole muɗum e heɓa belleede ko innete kon iman ara on gandal o ina wonde makko gandal hujjagol defte ɗen fof ina wonde makko ya hunde qur'an fof ko gandal ko kala koɓe inni wa woniteɗo ko hanu dine sornude o inni wo hayrul ilmi ilmul haal ko ɓuri moƴƴude gandal fof ko gandal tawɗon ngal ka faalaɗa ngal on a heɓay ngal wona honɗum so mi innike jewde ɗaɓɓi salligo e tono gandal salliga ko miɗo andi honno salligote miɗo andi ko honɗum e ndiya woni laaɓuɗam mi salligi ko honɗum e ndiya woni laaɓa e si ɗum bonni ko honɗum moƴƴintinirga julde so mi manike ko kam miɗo andi ɓangal gandal ɗo ko ɗum ngal innete ilmu daruri gandal lorɓayankewal ngal naam hiɗen haɗɗumi e gande ɗen fof sabu julɓe ɓen ko tawde ha honɗum allah tagiri en piiji hunde wotere mawde kono piijino e muɗum ko waɗeneɗe fii ko timminande hunde allah inni wa ma halaktu jinna wal insa illa liyabuduni mi tagaani jinnaji e yimɓe ɓen sona ɗumti rewgollan ko ɗum woni bii ko allah tagiri en kon ko sabu ɗum ko ɗum waɗi ko so la ilaha illallah allah tagani tagge ko mon tagi piiji ɗum woni ɗum fof ɗo ko sabu la ilaha illallah ɗum woni rewgol allah kono allah inni kadi wa id qala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifa allah yewti malaikaɓe min waɗay nontotoɗo ka leydi ko honɗum nontako e ndi leydi ko mawgol ndi leydi ko wondugol e ndi leydi ukkonira e ndi leydi tawata ha kono moƴƴiri hatta awnu ala birri wa taqwa wallidir kone woni no moƴƴiri hana e hoore bone ittiri no rewirɗa allah o eno moƴƴirɗa yimɓe ɓen wo ko noon antorɗa ka allah sabu si goɗɗo moƴƴi ka allah o moƴƴaade e yimɓe ɓen hay ɗum woni fof bonay sabu ngal sallallahu alaihi wasallam yewtike ɗum goɗɗo o o ari tawi ɓe inni oɗo hari kono debbo hay o duuɗa jeyma on mo ɗuɗa ɗo honɗo lanni ko honno hakkude makko e kawtalɓe ɓen ɓe inni hari mo summi kawtalɓe ɓen ɗunaɗo maade o ka yitteede goɗɗo o maayi ɓe inni o hari moƴƴa anta o hari no moƴƴani kawtal ngal o yino hakko duuɗa o maadere ɗuɗɗuɗe kono jikku haɓaɗo mo mari ɗunaɗo maade o ka janna ko ini woni seedeɓe allah ɓen ka aljanna an ka leydi o ko hini siitoto non kadi jikku on ko ɗum ɗon non kadi ko ngal gandal no tata e hakkille e muɗum ngal gandal noon ngal heɓota ɓuttu ɓernde ko ɓuttanno honno e ɓanndu ndu ɓuttata fiya heɓungal ko fo tampa fiya heɓungal seede muɗum ɓay jibril ari kan laaɗo innimo yo janngu nulaaɗo maako yimmi o laari janngoowo si nulaaɗo maako no honɗumi janngata ɓe tamminano mon kono nulaaɗo maako yimmi o laari janngoowo jibril nangi nulaaɗo yeƴƴi mo dimbi nagi artiri yo hollu wonno ɗum hande na hunde sama kalaari ni naa ko fijirte o waɗi ɗum laabi ɗiɗi hay nulaaɗo tawi lamdi on noon ɓe lanndi ko honɗum mi janngata si ɓe lanndi noon question kala mum jibril jahtotono ɓe puusatano ɓe dimbatano ɓe wiyaɓe hollugo e gandal ngal naani heɓorta a innay mi tampi moƴƴa si goɗɗo inan accinidara ɓe inni man bedda wojara hay ɗaɓɓugol gandal eno haɗoyini e ɗiɗi ɗuuɗuɗi go'o goo koyo taw on ɗum anne on no laaɓi o fi allah ɗiɗaɓel muɗum koyo taw ha mo monde e muñal tatabol muɗum ko angal herta nayaɓel muɗum koyo taw on no mari wakkilare o ana filli njoɓel muɗum ko niɓugol e muɗum ko ɗum waɗi se gaari wono karmakoɓe jantuɓe e laawol imam malik ngol ɓen o fof e yewtitemata tarjama maɓɓe o ɓe inayi oɗo duuɓi capanɗe tati e jeeɗiɗi so ardi
hadi kuma ya ko ganda ko so arti ma be na bi takana yo ne na de ganda so arti no kare ko ne ko ni mun e linki yew ne no yo kay manji ko wa wa ni le ko ganda no ka wa ni na ganda mun mo eta ka mi jugo mo ndara mo ka so ya kama ko e ni sa ye ni ko ko takana ko be ko ta au ye ko ka ka ko ko jan an ko ko ji ko o on eske ta lo ni ni ko awala je ko ji ku jo mani eske ni ku ji ko holani dare ni no to si atola sa ko muri sa ku ne si ko to futi ke ta mo o ati ta on si balde fiki ma si sa fiki ma si dum ni fiki o ngai ni better ko dua sa le ni ka mo ko ya dai ko ni du ki ko si jetto ya kana ko de ko sina dum no tawa e ko wa ta bande ba ta ko e dal ma ko dal kana ko be ko ni ki mun no tawa ya ko dal mun himmu ko himmi jam tawa ta ya entere ko na jam be ko ila bakki janno ma en janne e handi nabi sallallahu alaihi wasallam mo be sifani wonde ma goddo ari be siki istala qala alaina rajulun sadidu bayan siyabi wa sadidu sawali sari la yura alayhi min athari safar wa la yarifu min nahar fajalasa bayna nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa asnada fakayhi يديه ولا يديه على فضليه ثم بدا يسأله ويصدقه وقت أي من عندما من يجب تراو قوي في مراو لا مجد كل تراو لبيت سكر ما كن مراو يقول له كيف وسكا تذكر الأراضي خارج وسلوك دينه بمكة ويوجد يسوع وقتله سيدنا وقال إنه مما نبغى يأكل Dije ko faas na ru pate ni la ru pate ye ko pi ma ko ni mo ban ni ko pi ma ni kana mo mo ini o dum ko ko anda ni ko no oe de dum ko ko fale ko ne ma ka ta jendu ko ma ko mo ban ni ho na na mu na ne na mu yu ne ma ko ne mo ye to wali ne ho du se la sallallahu alaihi wasallam o ini na jannu dengan ko kire ko na ni fi islam fi iman fi islam imbi no ko ha be dali ko no ko ma dal nanga ben hondo seedi kono ko feede ko faale ko no hali don nuna sallallahu alaihi wasallam ko kasi be landi do hani ko moni be ni nganda ko Allah e annabi do andi nuna do mati jibril azim andi ngodon ate dina mamba ko hono jangirde ko yo lando ko yo jangu don ko fala jangude ko fo ba ko jango mo ko dum de ni jangata ba he ba ganda on ma mi ti do mo an neso on ande rande no ibnu abbas on mo ni ganda o inni ko tawde ha man nenga o lando to berde makko de kay mari so donc yasere alamun himma ko e himu no tawa ni mun yo taw ko ina de ko tugala en nay e jande ni haran no timmi jande o jande en tugala no hadu ni tugala ananga jango tugala ila banga janno tugala tatabanga mawde ma wali jango ma won ko bawo ma ko dum e yewte ni fayni ko wanno kadi angede bayno kasa ko to ina joni ko min ko jam nyama e hore naam e ko ine ko ni ko dum islam wadi ko ine ko relation hakkunde dito e baba ko sendi de o hay senda tabe hanande dalla bay senato ya de ko ni no wodi sala ko sendi de ay wodi wali ko ma no wodi ya roma fede mun mo yi e ko ma go ko me sahaba ya mo dito ma ko ya wadi dum o ini on dum nana be yewi mo yewi ko ma ko wadi do donc hay be ko ganda ko woni ko hon ko wadi sidai e ko no yaani e ko be ko yaani taw ko sa ganda ko hon Allah qur'ani baba ada mai hore malaka be ko sa ganda Allah jangi inde wali sa ganda na ko woni di mo be ini ganda pantai bot ko to ha ko do en andi e pa ay be yewi no ade yewi ko ko ha o pantai wo e ko ni ba wo e no hay ganda ko do di kala na islam le ala no to ba ganda ko anne di anne no hakuna e ni ke ganda anne on e ka di ko annabi sallallahu alaihi wasallam ina ala dunia ko de mo le ke ho anne on donc en andi ko no hande ka kan ko de ko anne on yimɓe taw hukki joyde ɓe yiɗe ni ko yimɓe tan fawde hade ko golle moƴƴe jokki oyan ko jangga karamokoye oyan ko makko jawdi goɗɗo ko moƴƴi oyan ko piiruɗo jihaade ɓen no fof kadi raɓɓe haɗanni on ka yimɓe ɓe naɓeya ko ɗum waɗi goɗɗo si ari andi e laaɓa goɗɗo no piimɓe fii
dango le yongo ko no bire dum to qur'an maki man kata bi takuna kalimatu la yaqulu fi sabilillah kala ko ta ko Allah ay on me lawa Allah ko fi Allah wala an weti ko metu no fu fi non sabondo sa ini da julu ya ndiyo yine da julu le an dum do boni Allah inni ana ama suraka ni shirki man amila amala ashraka ma fi ghairi ka ko seta ka go do dola ko ki kam go ko Allah yebe manana de wa ki dina no ono yebe o mo fala ni o mo fala yo mante ko be ha fi Allah wa fi Allah fi Allah yebe ana ande wa ma yo ko ni go ni ha anda wa wa hatta ya te ka ni mo mai dawo anda on ti Allah yebe ni ko ko anu ne wali kama ko be sabate ini be wali go control de tiji ko sina amne annya rongu sabta ha wali ko ne afu to ko zeita ya ayite to ala ta mala ko hono ali tiba ko sunan Allah sallallahu alaihi wasallam tiji ko iyo non ko ala tati woni ko ganda woni ko annie woni ko jokko bon lawo ko yo gode tiji ko wonde e be nguma tawa ni andi ko hono ba do wonde ko halu mo kay an hoore ganda an non wonde ko an haqqi makko fo e hoore ha an ne mo be gonde lam tawala na jokkinga e on fasoni wu kasuma la mo sunna do woni mo ko non wa awde haqqi baytun nabi baytun nubuwa on mo no jokkalu non kay tiba ko non ko mo ko ta mo ne taw de awala ko e an ko awala ne so Allah ini ma yafiku min qawli illa alayhi rahmatu nasib ay awala ta so na mo do ma ka bi do be anande kongol moko tan ay joma mo kongol kongol ni ay joma dum ka tidake asal na ko ni ka ni ta do na sa sa mali inna rajula yatakallamu bil kalimati la ya'ni abasan yahwi biha fi nari jahannam fadina tariqa awala asika example on ti yana yeron kala sebi ke mu kapan ni ko fuyali ay kongol kongol mo ta ni si o di hore de dina de ni si o di de mo de yon no ko bi no ay non dulu be ko de ko wa ye o ye hore ba on la yapi de kanina bul wa isa qahum yaquluna inna kunna naqulu wa na'lam qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasadiqun ta taqdiru wa tafarrun ala imanikum sa ko ni ko ko be ni pi de bon na ki ta yo no bon na hore de dina ne ko bon ni na ka ay ko ni de isigama ko mo he wota en ni ko ko ta ko ganda da jango ko he de dum fi an ko ya jango anda woni woni ta hore ma ko on ni ta hore ma Allah ni ya alladhina amanu qu anfusakum wa alaykum nara ko ni ya na woni de dande hore mun to Allah ko yum ma fi si awala dango ko yum ma fi on mo ko ta on ko ni ya ta ko be ini top doctor de no na ni na ni ni no na ko de na 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 fa no be ni ko na ya ga ni fe wa ni na to me no ka e ko hore ma sawali hore ma hari o ni doctor yo fo non ni ni no mo dum ho ka ni ni no ko ingure ma ni ko be no ko ma ma tare ay ta 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 wi wote won ki ma ni ma la ko ni no dum ko ni ma ye an ko won de ma won ki ma ni ko de a ko ni na ya na ko de ta ti sai ni no jokka ha mo ti te ma ni ingure ma de ay ko an ni doctor annabi sallallahu alaihi wasallam ni ko ko ra'i wa ko mas'ulun ra'iyati on fo bi on ayna on fo ko lan de e go ko ayna de mo de ko lan de e de sona ko ko no ko wala ni sallallahu alaihi wasallam haki khairukum ya ali wa khairukum ya ali on fo mo ko mo de ko mo tan de ko mo de ni na mo tan de ko lan de ko mo fo te jang di dale ko man isira ko mo de de ko ma de ron de ma e to ay ko de we de e ko de wa wa mo de mo de mo de mo de don ka e ko e ma to ni e si da ko ma e bota ko inu ko do wa ka e jang ko ko dum ab de bi ko ko fu ko te nuna le jang ko ba ay ko ye wel ki ba aka jande no e ngandi ki jande no ni ko na ba tay yese bi ko ila be no mo gol ko ba be mo de dum no ta ko ta ki ta ko to e ngandi alla inni inna salata tana an fasai wa munkar wa ne ma jude ne ngade ko to ka ko bon ite mo yun ko ko sai furi ni jude te no awu ki mo ke te no awu ni mo ta ko ni mo ke te ke ta no sai de mo mo a ko te no la hadis musi salati kalau ai ko ko ina ni wa ga la o sa ni la ma ke u la to abu wa ni ni o ko ju du cha pa ni je ko ma ta le o ke me la ni pi mo ma ni mi ne e ko na
non sa juuɗi juɗe awde wawa e ɗon wondema ɓe gardete e ɗiɗɗade e bii gonɗi donc hara istigama en haɗa tawi ko tawi wonɗo ɗummo laaw en ɗiɗɗine goɗɗe moƴƴe en goɗɗe moƴƴe ko ɗum haɗa tawi no tawa en wondugol wondigal moƴƴal inamka wondata aade bondota wonde makko wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakum nnar wota on yahu tawton e yimɓe bonɓe sakko leɗɗe menon nural sallallah alih w sallam ɓe matti la tusahibu illa mumina wota wondu sina aade bondiɗo wala yakul ta'amaka illa taqi wota ñamtema on ñamumo sona aade kuro allah donc ɗum ɗon fof gonɗum holli wondi gandal sa wondi e bonɗo o battina e ma nuraɗo haqqi sallallah alih w sallam hay mummuteji ɗi battina e tagaɗo ɓe maki geɗo ɗiɗi ko ɗin waɗata goɗɗo wona hunnuɗo ɓe sifanni ɗum dammiɗi wona e goɗɗo wonɗo newiɗo ko ɗum waɗi sahaba annabaɓen ɓe fof ɓe ni konete ko dammi ɗum wona e wona newiɗo ɗum ɗon fof hollugal e wondi gandal sa wondi aade moƴƴo o yandete ko moƴƴi o haɗete ko bonni si noddinama kaari e wani dunen so yii awɗa ko bonni o haɗete donc hay ko ɗon haɗo minde donc honɗuno ƴaɓɓita e nder istigama hannde ko feewa goo ko majjere andal gandal ɗum ko masibo aɗa ƴetto e jange mono faala aduna yo janngu mono faala laara yo janngu mono faala ɗiɗɗino yo janngu kala no ɗuɗɗi golle yo janggay en yii ko fewni hannde ko meɗe ko sa jannga on on ɗayode kala ko gollirde ko gandal ɗum ɗon golli exemple awatina gandal ko noon kala ko waɗata ko yo taw aɗa anndi sa annda lando e tindi en woodi aɗa waɗi aɗa ɓen ɗon e anndinde non ara yi noon no tawa an ko yaltinta goɗɗo kadi ɓaawo on majjere yiɗi ko ɗo waɗna ɓande heƴƴintina nunan sala sallam ɓe naati manfahu akhsha aleykum walakin akhsha aleykum dunia an tursat aleykum kama bustat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatulikakum kama anakatum annabi yo naati tan on tuma o andi ɓeeno feeri muhajirina eno ari nulaɓe ƴetta e muhajiri jungo makko jonna ansariɓe oɗo kon siɗɗoma ñampimo sa ñaami hollimo sa holdi o seera ko ɓeygu makko kono nulaɓe naati naati ɗumani hulani on kono hulani on kon ɗum ko aduna on ubbitanko on wanon concurrence e makko wano ɓe maɗino few ɓaawa moɗon o halkam haray ko oɗon sakkitorta waktu on lanni ko tawaɗe ko ittata goɗɗo e peewal tawtan hulɗini yawita koye junubu on sikka ɗum no tan iwondema yaaroo ko hanno yeƴƴita allah ɗini wayɗude ɓurde umatati ɗumata allah noon ɗi yaɗamo tainata alimema totte sudur hikka ɗum sankala iwondema e goɗɗo ka witti e laarugo ma e ɓiiji haanode ko fota an ɗum ken ɗin hande ɓiiji fof no weeɗi e ndaaruɗi ande ɓe nganndan sosi en e mara e hukka woni e allah sutaki en emo andi ɗi meɗen donc ta jawi joni kala ɓiyum bonɗum ko ɗum famɗi o huɗu ɗum noon wota waɗu ɗum noddu hoorema ina gaari ko huɗu allah sa haltinama huɗi noddu hoorema ina gaari ko huɗu allah sa weddodi e ɗen ko goɗɗo noddu ka hoorema ina gaari ko huɗu allah sa kala ko waɗata noddu hoorema anditi hoorema newu hoorema newu ɓiɓɓe ma newu ɓeygurema nde newɗo wonduna tan katamita fi kulol allah allah wallete arayten tori allah yo allah taki siŋe ngal peewal yo allah okkore en gandal eɓe no rewrenmo yo allah waɗo yimɓe aljanna arayten tori allah yo allah moƴƴi mbattaneji men en fof aray jamanu ɗo no weltanaki o place o ɗo mi jonni tut mi jarni kala wonɓe sabu woni ko ɓe du'a woni ko ɓe feere ma ko ittuɓe jawne muɗum ma kala fiji ɗi fof ekide ha heɓɓe suɗo place o harko fi allah ay o place naam mi yiɗimo ko jangi min ndiyama ko ɓerde ande weltike ko honɗum noon mi weltade ko tawde ko allah waɗana si tawna ko gooɓe no waɗanamo mi welta kono ko siɓɓan jeyi kono tawde ko allah waɗana allah no mawni no waɗirande mo wohara en fanɗin ibnu abbas hay so sallidike ɓen yeeso makko ko wojjey o diwna ɓe lanni o fi hon ɗum o yini womi anda yoni ko honko mi hatal mi gunɗo ko gat gunnoɗi hurde fi allah on ɗumati allah mi weeti en al insan an takutallah kanaka tawaw en an takullaha fa innahu yaraka ko a rew allah sa sukkimo andi sa andi goɗɗo no sukima hara yentuma gorda eno moƴƴiri o akhiru an alhamdulillahi rabbil alamin e yetta allah subhanahu wa taala oɗaɓe en waɗi ɓiɓɓe aɗa nemino e ɗiɗo nemaji mawɗe arsukude o jawdi juuɓe e juuɗa e rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mo jamɗi jewni e muɗum ne rata sabu yurmede wonanteɗeno woɓɓe ay musidɓe julɓe tedduɓe no cheikhuɓe men ɓen makiri noon haray e nden ɗo jonde tawi ko ɗum ɗo kadi
sifat no tawde sifat no no kadi ko jeeam e ɓure mawnude menen Cheikh Ibrahim Mero men ndelondirino ko neeɓi on ɗo no janngude kono tindugol amen e mbaɗi ɓe jeeya e tannoɓe men ɓoyduɓe gandal ngal yangude makkal ton yaaduɓe kadi fonno wonande sabu sukaaɓe men businoɓe jamiat islamia ƴettede toon e walluɗoɓe kadi no andira ɗon ɓe taaki on ɓe tabitea ay musidɓe men ngo yawno toon ɓe fawni fayda sukaaɓe ɓuri ñaadunoɓe anniyannoɓe ko wurɗini kono ko ɓeeɗo ɗabbuno sukaaɓe ɗabbi jamawuji ɓeeɗo ko siɓɓe men ko himmanɓe gandal himmanɓe ɓeewa tay tawi walli to nen no gasa si ɓe ñiiɗi ga ɓe ɓurta e bamodireede ɓe andira ɗum on yaadi ko toon on muññago ɗo yankitaare mon jippitagol alhamdulillahi rabbil alamin onon ɓe musidɓe amen wonɓe Europe eɗon jaarna ko rerluɗo moƴo kanko ɓe leydi men ɗi tawde e moo nga ɓeydodiraw wallahi miɗo yanana mbiɗo seedi kankoɓe men wonɓe Europe ga hakkude tooliɓe Bruxelles kañumɓe Liége e wonɓe leydi ko e nder Europe hiɓe yona ko janna jama wonɗo ga on fewna ɓe hollande laawol sabu pijilan gandal ngal ɓe jogii ngal e yimɓe ɓe ɓe jogii en fiyo yimɓe ɓe feew fiyo Allah rewe kala o yeddaaka kañum e nder wakkilaare e nder yankinaare nde ɓe jogii nde e hoore classe e hoore koɗaɓe pos wallahi no wawno yolnude ha nana usta tawi ma doggal kaalijo araga kono ko fondoji kanko ɓeɗori ko Allah subhanahu wa taala yanni onon kanko ɓe wonɓe erakuɗaɓe Allah no yanni on fondoji on añana on faaɗa cinaɗumi o gaynani on besonaji e goɗɗo ko ara haray ko weltana so yii goɗɗo ari ɗo ɓari waɗi bayana ko woɓɓe woni ga so yii goɗɗo ari Bruxelles waɗi bayana ko woɓɓe woni ga min ɗo anndi ɗo usaba haalu nokku ko ɗo fii yo kalimawol booɗe toon ɓen ɓe inni ko groupe mon mon gonni Bruxelles hari ka yaata wonde o mo balɗa waɗa ɗo hari ka balɗa waɗetta e kaasi tawa ɓura menen mo bonnanɗamen ɗo ɓen ɓe wi ɗon ɗon ɓeɗe yiɓe ɓe ndaarete e YouTube omen ɗaɓaɓe ɗo on getti donc ɓeyta bonnan e situation kamen on maɗone jettata kasewe koye ɗo men faala men gerta ko men faala wallahi al fadlu yarjiu ileykum ɓurannan ko ruttiti e mum on tan koɓe wonɓe Europe haray akkugol ka mawdu yewtugol fii gandal ngal gandal ngal allahu ɗanɗo subhanahu wa taala ko o joomiraaɗo ɓure mawɗe ko o joomiraaɗo moƴƴagol e koko tagi kon ko jogii on sifa ko wasimo inna walakinna allaha du fadlin ala alamin allahu ɗan on ko joomiraaɗo ɓure mawɗe e dow tageeko makko mumugo tagi mum mo yurniri ko tagi kon fof o tagaani hay e hunde kanko Allah subhanahu wa taala o ronki yurninde ɗum tigi ko ɗum wanno malaikaɓe ɓe mbaɗi fallama kalnakol woɓɓe seeɗaɓe ka leydi ga ko ɓe adorno taw ko iritanagol Allah subhanahu wa taala yahdugol makko yurnede e moƴƴere men noon si ɓe hertini noon ɗum ɗon e seeɗa الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك بيبي جوابايو kala hunde nde taguɗa hiɗa anndire
hiɗa andi ko nde hakkol jinni ko hiɗa andi ko nde faala ko hiɗa andi ko nde maafori ko hiɗa andi ko ɓe wulliri ko rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma hiɗa jonnitude ɗum tigi kañum kadi ko hakkol jinni ko ilman on ko andugo ɗum tigi alhaali muɗum rahmatan on ko jonnogo ɗum hakkol jinni yani mbeɗen andi a moƴƴaani kono mbeɗen faala ya waɗa mbeero ɗum ɗo fahfir lilladina tabu wa tabau sabilaka annabi Musa alayhi salam ñande allahu rabbu subhanahu wa taala halkuno ɓeɓe o mookuno tawi ko suɓaaɓe e goli ɗi haa gasi yilti ɓe yewtito yewtireji welaa tagu ɗon halkire annabi Musa yewti Allah subhanahu wa taala yewtere juutude Allah Musa wi law shi'ta la ahlaktahum min qablu wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha wi Allah yo wata halkirmen fiɓe joffoɓe amen o halkata o tawata toon kono ndeɗa ɗaɗɗa yurmede o ko a ɓukkitoto nder ɗon taw andi si goɗɗo bonni o ɓuraɗo accanede e nder leydi ni tawata hay so wonno toon o noddi o inni accane accete si on ari e hoore mum wi accane Allah accanon men tawi mi haray ko fetti ko jeeru ka tudrikuna bima fa'ala sufaha'u minna andimo tawa o bonna ko annabaɓe ko masum kono noon fii yani ko yurmene ko waɗi neɗɗo daaɗi mo Allah subhanahu wa taala moƴƴuri noddan ko Allah subhanahu wa taala no jaaye ko mawni ko okkete yurmimo noddete ɓeñe falal gonɗe moƴƴere wona wi o ɓayo jaɓale o yii tati wona ko toujours tawa himo maafani noddete ɓe ɓuri hay hoore makko nena sallallahu alih w sallam o aanayno e wii ɓeeɓe woni noddude salo o hollama lette ɗe o yiide mo andi ɗum no muusani ɓalli maɓɓe ni ɗum haɗa ko ɗoygol haɗa ko ñaamugol ha Allah subhanahu wa taala wiya fala allaka baqi'u nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa ina ɓatto hakkugol hoore maɗa fiiɓe jaɓaani nde yewtere tawa ko nafigol ko wattagol ko asafa ani ko respectugol règle suura o ko ɗum buggi asafa mo yeeso ɗo ono wiide fala allaka baqi'u nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa man fala allaka baqi'u nafsaka ala atharihim asafa in lam yu'minu bi hadha alhadith fiiɓe jaɓaani maana ɗo yewde ayo fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat tawakko fiiɓe o yi annabi Isa alayhi salam yimɓe dari ɓe loodi mo tampini mo haa modi goɗɗo ko tampata ko haa o wiirana kadi taw o naa e hunde tawi ma o rewa noon jawra dow tawi solution mo fof koye Allah jawni mo dow alaa ka o lumbine hakke makko o faaminana fak tuma pays fof waɗi chasalon wanted kala ka o wonni tawa média o waɗi photoji ɗi fof ka radio saudi ɗi France 24 ko photo makko yiyata ka yiɗa o kala ka Isa yiya yo arde o taƴƴite o yehi o suuɗi e suudu o hommiti ɓe anndi ko ɗon ƴayi haade hewti tawi hino ɗon joni ɗon solution walla tawi ko hirugol rew ɗonondira dow ga alaa ɗum no fallire jooni noon ɓen dari ɓe waɗi mo lorde mo haa gasi ñande Allah subhanahu wa taala moɗinirnoɓe haa gasi darde ɓe tawi ko kamɓe ni lannimo landal tawi ko landal sattinangol maabiɓe qala llahu ya Isa bna Maryam anta qulta linnasi ittabi'uni wa ummiya ilahayni min dunillah ittakhiduni wa ummiya ilahayni min dunillah ko a wino yo ɓerewe anni yummamaɓe accalan ɗon ko sattinangol rewɓe ko wona Allah na sattinangol annabi Isa landanngal qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq senaɓe wodani mayo joom hana nanan kami lando komi jeeya mi ala jaɓa ɗum hana nana miɗo tetti ala ko a okkal a waɗinan maneji monanani
kono degre on mi hewtano rewe ɗum noon ɗan mi wiya koɗo kala kay ɓay o yewti ɗon ha gasi ha o yalti e nder muran ɗum few lutti joni wirgol nangueɗe kono tawi ha o fawnu ɗum tigi ko ɓe rowimo ko fof annabajo Allah on hino yurmade no fananade yurmede ha ɗoni in to albihum fa innahum ibadu wa in tastaghfirullah fa innaka anta al-azizul hakim joma yo no ɓeɗoɓe bonni ko ɓe inculpé ko ɓe coupable procureur on accusation no timmi avocat kala ko jindata ko fof haltama kontama ɓeɗo on ko condamné ɓe peine maximal pour ko mawnude on par ce que ko fewtini in to alde ɗum ko ɓayko ɗum ɓuri ɓe fewnude c'est à dire Qur'an no ayde ɓe gardino kala kalima won no peesi e nder aya kala kalima won no peesi e nder aya kala ndeɗa woola ko ɓe inculpé par ce que ko lette ɗen ɓuri ɓe fewnude in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk si a letti ɓe ko jiyaɓe ma ko andiɓe goɗɗo wiyata a lettata ko jeyi ko sina ɗum nun ha ɗon ɓayta jeyi so a letti ɓe ma jeyi goɗɗo awa goɗɗum in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in tastaghfiruhum si tawi noon akkani ɓe si tawi noon kadi akkani ɓe fa innaka anta al-azizul hakim ko anti woni tedduɗo ko tedduɗo attaka ko tedduɗo attaka ko anti woni tedduɗo on ko anke jani attugol ngol teddugal ngal hino jokka bi maana attugol ngol hikma on no jokka attugol ngol fa innaka anta al-aziz ko awon tedduɗo si akki al-hakim kadi sa newi ta ndaari a tawi ko leddugol ɓe kadi ko ñeeñal maɗa ko ɗum haalinde mum awonaali wo fof o noon fasro kono yii hay o succès no tigi annabaade Allah no ɗakkude ɗi maɗa yoɓe yaade nde wona yewtuno haa gasi Allah Moussa tori haa tawi ɗon may ƴettoyi haala tan qala adabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulla shay lekkane ko min jeyi miɗo contrôle e miɗo ayni kadi faala ɗon ɓe yaata kono amma yurmede momi yiɗani momi yiɗana handiɗuɗo ɗum ko handida e mum ɗo woni ɗo bandite kamɓe woni annaɗon kala sonda probléme o zaman men heɓi ɗo fof bandite kede waɗe joni kono ko kañƴe ɓuri ɗoɗokela waɗo kañƴe ɓuri ndiyam ɗaɓuɗal kañƴe ɓuri alɓero wadde ɗuɗal kañƴe ɓuri Allah no yiɗi ɗen kono ɓayi wa rahmati wasa'at kulla shay ko asne moni ne sala ɓe ngal kala ko wiya joni noon ɓure ɗe Allah subhanahu wa ta'ala waɗen ɓiɗɗo adama on ko ɓura andede ko feewi ko ɓe ɓure ɗen adna ɗo ɓi tati ɓi mana adna Allah yankodi koko wiyete ko gandal e ko wiyete ko laama ko wiyete ko ndewti yewɓe mawnude ɗi tellement ko e adna on hokka kon e nder ɗiɗo tati kadi ko ɓuri mawnude e majji koko wiyete gandal ko waɗi noon so tasi e haala nayi ɗo wawi wiide a patron honno misiɓe ɓe no yiilante patron ɓe ɓe misi e noon so patron ɓe kadi kadi yiilata patron ɓe ɓe no yiilante lamɓe ɓe ko noon sika lamɓe ɓe kadi kadi yiilata lamɓe ɓe kadi kadi ko gandiɓe ɓe yiilanta ga voilà ko foti wani mbayi Côte d'Ivoire jiiɓodiri o tawi talloɗo woni piito mo annduno ɗo ɓiɗɗo mo wino ɓiɗɗo makko no ɗon no annda siɗɗo makko projet ɓe yankoti kono mo tawno wawa wirtide économie Côte d'Ivoire on ha mawɗo wirtaki par ce que hay salaire fonctionnaire fuɗɗike tarbude hay anndaɗo yo alhaalo seeɗi tawaɗe yoɓaka nema kankama o révolte yahana mawɗo sandi ka o ronki ɗon mo nodduno spécialiste ɓe sifati mbi ko wiyete gestion économique ancien fonctionnaire FMI banque mondiale ancien gouverneur de la banque centrale ouest africaine ko on mo nodduno wi sa walla no wiyototo
président, je vous donne 6 mois. À une condition, vous me laissez former mon propre cabinet. Oui, un autre hier, Harry Kala des problèmes économiques Côte d'Ivoire, il y a un réseau, oui, oui, actuellement, nous formons un cabinet de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas. On s'est rendu compte que nous avons chef de cabinet. Le programme est d'abord important. Donc, il faut gagner dans son langue. Quand on voit une de langue président de la République, pour hala poste, wano ako. Pour hala poste, wano. Gando nyot ya damu, wai kamopi, wai kakite, nyot ya kapala. Sila on nauni, na doke de on domen no matete. O si la no para no solo. Porto ella. Oh, bene. Con gando uguali. Comandi nel servizio degli altri fossa fino. Con l'altro si aiuta lì al mano da chiudere. Al mano che safa. Topala dell'anno non comandi. L'anno safa poteva. L'anno però anche la feva di veloce. Allora non. Kalau dia akan diberi perizinan konservasi. So habiri menjadi Islam meninggalkan kita. Lalu menguasai konservasi. Uji, kedua ini, wabah agama Allah. Kokangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wali kurang mau de kure koma, pasti kurang yotorgal, kure lutu de. Saya dulu berangkat kasih, yang mau di Dubai, saya so pakul di rumah saya pilot dari mungkin mau di Dubai kasih, mau di komando mau dari airport pilot di Mamoni. Oh, anak orang, bukan media kerana kontrak nak mau di Mamoni. Nak kalau di mana? Ini ada program di kota di. Dok, kedua ini. Mau bercakap berkaitan jono tare no program yang ini. Kalau kau masih tak ada pembohongan, kalau Allah SWT uti itu ada, wi alako okai, wa ada kuni kuli masa itu, wa ikaru dunia kata Allah yang tersuha. Uti okai kodan binum kufu hakun binum kufu Allah SWT uti ada lo. Kalau kau memang kau gandang. Saja di Ohio, ari eyoka elei aino bimuri hada biar no alla vino wa aka kuni masa alun. Saya elei ego ya se ko beno tawa alla vino wa aka kuni masa alun. Tu magor persepi diwa. Tawa ko lagi do manyam ko nyala. Kau ya kau persepi ko kumongol ni ko kuli ko lo dan dino hege mahmud dino hore mum be tuudi ala le ala labdan ala banda ke ala push parce que say goddo do say no voyage de na awai ko yaw ni ala ya la yaw ni ka be ya la ko su dem do ma wat dan bezo na ke wa na ko yaw wala ko yona wa 500 km. Kita ini keluar, walau 250 km/h. Tunda tinggi keluar dari Musdalku. Ini betul tak ya? Ayah biar dah, ayah dah. Kalau mandiri ni kucing, jangan kembali lah. Kucing di koden. Dia nak kalau sekarang ada di mana, mungkin kalau hilang dia tombol, enema ni mungkin kan? Ita, jono sekali neme de bukan dan ahli ko, enggak berkoyor kayaknya dia patut dia ada di nema itu. Kalau video alma ubelu, sekali non musik berbeda.
no di yang di ko ti o gandal sharia o gandal islam alo ben so de ho no kay no alo ben ni amma mo ya ko le ta kun be jang mo fi ko de pura yo mana jono paske gandal ko ma de ne ko fi yo makfuter hada fu maggal ko mawni dare hada fu gandal addi adda si tayino bayni hadis moy ma muslim bindi kadel fe ma ko sellude wanda na sanki to yang tinye kan di video kalau siang na rundu ben ko rundu kan ka jawata Allah subhanahu wa ta'ala atau ko mana dia dan ko ka kasi kaya tawa saya na dia patano Rusia dona kandare saya ibu yelo kana ko fa o yelo kana ko fa bi ko di banki di ko ni no arna o yelo hawli Allah taala ko Allah yakun fa yakun wa yana o fo kita kuna do yana dal an dal no ni Allah ko woni arna ko fo si so di grama la sa du yonante o ina Allah yakun fa yakun multiplier fois 10 continent di fo ko ni kam di e galu di ko ni ko wa ambare so di la sa ko wa ke o yiri la ko bi a de bu yo ko no e ba jonno ɗum ɗon no eɓɓolide kowoni karnano ko ko heedi karnano ko fof ko naki kon fof ko gandal heɓo ɗon sikkanaɗo ɗon aljanna heɓa ɗum ɗo fof kadi majjere no mbaɗi ɗum majjere ɓataki ko gandal sharia gandal dina nagɗum wonde compliqué ɓuri sattude ɓuri duwade heɓanede tan yangane muɗum ɓuri gandal annagal par ce que ɗum ɗaɓuri fowde jonno yaka seeɗa ɓe hino e ɗo yo gandal si tawi en tedday en puccinay adna e laata e jangge par ce que hunde si mawni ha tagu on sippigoli kadi badal Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-alimu al-hakim wa qad qala Allah lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alimu al-hakim wa huwa al-alimu al-khabir musibi ko ganna hada sippigoli ke hunde ne hunde ke dine mawni e taw ko tan masen ko dina ka daga ta janga ne sarta ko so mai ay go no popa window popa fanka popa mai ne popa dum ko do be gangi do mi jangi chini wa ni industry mo ina ma mai ne mo da lapu de on fa sa jawa ko premier class dum no ko be ay modi ga ko mo masa tawai ga de ga de yo kono ko yurmede de hakkiti sifa ma e ko yurmede bay mo yaade yurmede ban kono mo wi wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira e aya ko wa kana bil mu'minina rahima la khara ko yurmede wotere hertinanaade seeɗa ɗinɗi jiyaɓe ɓen ɗon ko arɓe ɓen tawi no feewi tawi no timmini ko halditaama jonno e telema ngol sengo gandal telema sengo diina l'islam o e Allah reconnaissite o foti ko wiyete aljanna e mallo no laata ko nder jangguɓe ko ɓenno ko reconnaissite ko weyti ko ko foro wino ɓeɗo mo rindiɓe koy nasila ko so tawa sa ala ko annduɗa foro nder aɗa ɓatta ko ladal shahida allahu annahu la ilaha illa huwa kanko taw wal malaika e malaika o ɗo yimɓe jomnaɓe gandi amo ganani sa noddata ɗum ma ko wone on ko ɓeɗina kan seri ke wonde wala fe wala se wala kan malaika be men ko waw ha dum da ko faali ni ko ba so ma ko kay wala malaika wa ulul ilm on wa bi on wa wa ulul ilm no kay ni asma'u sifati ko non wala ke wala ko on fa kany do na kan be do Allah de ko disi andi fi mudum kan der dina heji be ko be foro ndar ko Allah ta ba Allah subhanahu wa ta'ala nder to parce que ɓe janga ɓe anda e hunde e taw ɓe ngalganda e hunde ngalda seeɗa ngal ɓe jangi yottinoɓe ɓe bimana ko aljannaji ka moƴƴeri Allah subhanahu wa ta'ala ɗum e hunde mum darajaji ɗin kadi ka aljanna ko ɗemɓe ganda ngal kadi woni naɗo yigol fof no fota toon kadi mbiyama naatama aljanna par ce que suɓaɓe ɓen naatoon aljanna ɓen taw ko ɓe geɓal e qur'ana ɓe ko ɗum woni masdar ko wiyete ganda seeɗa l'islam on ko wahay on taw
لذلك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. جونو هو يقول لك manifesto kan yandala la yarfa Allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala tanta kai be gondi be modo tawagondi nangal be gondi ningal kan mo dillo di kan gangal bi maana darajat tuudi ono maanamu wonde Allah subhanahu wa ta'ala tanta jogora be gande be modo minkum ono ndurde bewdo e darajat parce que saya malasa kontra mengenai apa kalau dari makan parongan ni aman kau dulu kau nak luar baik aku suruh kita aku pergi ame aku pergi so bukan kamu sinakam kuat luar mana pun tak jauh ayah itu ini mau belok hari sebenarnya ya jauh orang tu baik ada ya tak grup ni mau main buat belok kali apa kalau belok kali hari suba do wonde kawna dal yi ta dal ben no ka kaga be wonde go ka kala selection na candidat pour de yodo ko andu ne ka di kawni tout à chaque aya ko sut logique bayna parce que ene parmi les stars ya star si ya mo pour de do ke de ala se tout mo disida na ha ko de ke de ya ta ne ka no ka ko no ma ka ba di jawo ci ala ta ka na yi de ki dama ran ko tout delegation ni yu sembi delo don kala bamuli e den nanga tambi di o malkas tinti ma kan ko de wonde e roga wonde didi ne ta tabbe ne yendi e tan wonde waja ko non tan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La wal kisal ko la wal pe wal e bantal